Zahvaljujući velikom broju dobrih, humanih i, kako kažu, običnih ljudi, skupljena je ova važna pomoć za Srbe na Kosovu i Metohiji, koja možda nije mnogo velika, ali je važna jer simbolizuje ljubav i solidarnost, rekao je danas vladika Mileševski Atanasije, zahvaljujući se svima koji su u sebi probudili ono najvažnije, a to je potreba da pomognu onima kojima je pomoć potrebna i tako daju doprinos u jednoj takvoj akciji. Verni narod eparhije Mileševske se odazvao na potrebe svoje braće i sestara na Kosovu i Metohiji i šalje svoj pozdrav ljubavi, ovu pomoć u životnim namirnicama, ova 2 kamiona sakupljena, različitih namirnica životnih, kao znak ljubavi prema njima i podrške u životu. Kao episkop Mileševski ja blagodarim Bogu, a zahvaljujem narodu, svima vernima koji su se potrudili da ovu pomoć prikupe, znajući da su i oni u velikim životnim potrebama i teškoćama, jer je ovo pomoć običnog naroda, ne pomoć bogatih i imućnih. Srpska pravoslavna crkva iz Pljevalja uvek se uključuje u sve humanitarne akcije i nesebično daje pomoć prema mogućnostima, a zahvaljujući ljudima dobre volje i sada je prisutan značajan doprinos. I skupljeno je, koliko sam obaviješten, 31 tona, preko 31,5 tona brašna i drugih životnih namirnica, prije svega brašna, zatim ulja, šećera, soli. Također zahvalio bi vernom narodu pljevejskom koji je učestvovao prema svojim mogućnostima u svemu tome i doprinio sa preko 20 tona brašna i drugih životnih namirnica. Solidarnost i briga za svoje bližnje biće prisutna uvek kada je to potrebno kao najvažniji motiv, poručuju iz Mileševske eparhije, dodajući da je prevoz i kamioni koji namirnice prevoze do Kosova i Metohije također nesebičan doprinos ovoj akciji.